ассалому алайкум бародарои азиз, бародарои қадрдон, дӯстони беҳтар аз ҷон. Рости гап дар масҷидҳо медурӯем, ё ки намозҳои ҷумъада, ё ки намозҳои панҷвақта монда, ҳамин яхе ҷавонҳоро мебинӣ нороҳат мешӣ. Ман ҳама ҷавонҳоро дар назар надорам. Яхе ҷавонҳоро мебинам нороҳат мешавам дар тартиби намозхонишон. Илтимос, чизе ки ман кӯдак будам, дар дунё ё синфи 4 будам, ё 3 будам, ҳамин синфи 3-4 да. Мара падарам ҳамин чизро нишон дода буд ки бачам ҳамин чиз ҳамин хелай. Бо мо кӯдак будем, саволш медодем, мо як такта шумо да нишон метавем. Чизе ки бобои мо хондиан, падарои мо хондиан, ина мо ҳама хел намоз мехонем. Мегӯфтанд ки мазҳаби имоми аъзам, пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, худои мо якаву ягона. ҳамон ҳамин чизро медонем. Мақсад ки мегуфтанд ки вақте ки мурдӣ тара мепурсанд худои ту кист, китоби ту чист, пайғамбари ту кист, мақсад ту кисти? Ҳамин саволҳоро метан. Ҳамин саволҳоро мо кӯдак будем медодан, мо ҷавоб медодем ки ҳамин чизе ки дар кӯдаким гуфтагиам. Ман баъде ки калон шудам дигар нахондам. Рости гап, калон шудам дигар намедонам, фақат тарзи намоз хонданам. ҳам 3-4 оят медонам, хеле 5-6 та оят медонаму мақсад ки тарзи намоз хондани мо мусулмоное ки мо мардами маҳаллӣ бигӯем, мардаме ки ҳамин дар ҳамин деҳотҳои ҳамин Тоҷикистон мо намоз мехонем, намозгузорӣ мекунем. Ина бародарои азиз, ман хостум ҳамин барномаро барои ҳамин қайд кунам ки ҳамин яхе бародарое ки ҳамин дар ҳамин масҷидҳо ҳастанд бибинанд. Илтимос амре худшона мақсад амре худшона мушай накунанд ба қавли урусо, амре худшона ғам натиҳанд. даст аввал вақте ки одами намозхон мақсад ҳам вақт бояд даҳаша бошад ки даҳаш бӯи филос накунад, почош ҳар вақте ки ҳамин бидоне ки почат мекунад, ҳар 5 намозда бояд албатта ки таҳорат кунӣ. Почата барои запхи почат, барои бӯи почат. хоб ёша хай мегзарем тарзи намоз хондан. Ина бародарои азиз, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. аввал шиштан хай саҷдаҳо, саҷдаро мекунем, рукӯъша медем, ҳамаша мекунем. Анами поча бояд анами хел, инами чилика бояд тарафи қибла боша. ҳамин хел аст, инами хел. Инами хел ҳам сар ба сари ҳамин зонуво боша бародарои азиз. Сар ба сари зонуво. Инами почаи хел, инами нарчилик қати инами 3-4 чилик. бояд ҳамин хел тарафи қибла нигоҳ кунад. Анами хел мешинем. вақте ки атаҳиёту қати саловатош мехонем, ман росте гапа бигӯм, вақте ки душанбе омадам баъди чиро дидам. атаҳиёту лиллаҳи салавати ва таyyибати ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу, ассалому алайкум ва солина, ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ, ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳу гуфтанда чилика мебардорем мефурорем. ин чиро ман намедонам. хай хоша ҳоҷи Мирзо фаҳмидам ки и суннат буда, ҳамин хоша фаҳмидам. дигар ин чиз набуд, ин чиза ман намедонам. рости гап ҳамиҷо омадем дидем, ҳозирам қишлоқҳои мо да мерем, нестаем хеле коро пеш. хоб вақти хондан дадам хеле сармо хам нигоҳ карда мехонем. ҳамин хеле аст бародарои азиз. хай салом додам. ина ана бародарои азиз, вақте ки мо ба мақсад мерем, ина нигоҳ, ина хел пештар биё накун нигоҳ. ана хел вақте ки мо меоем бародарои азиз, иминой ҳамин борада хостам газонем. ин хели не мо метонем, ҳар як дасти пам дорем, метонем ки ҳам хели кунему амроҳомона биҷархем. не бояд анами хел биёӣ дар нарчилик дар рости бини та боша бародар. дар нарчилик дар рости бини ана мехел ина ҳамин вақте ки ҳамин дар нарчилик рости бини да боша, автоматик ҳамин пушти даст гӯш шуд. бояд анами мақсади ӯ барои чи аст, шумо мақсадша буфаҳмед. вақте ки одам хам меша, ай бини хун омаданай, як об омаданай, бояд ҳамин дар нарчилик биқаби ки ҳамин ҷои намоз чӣ нашавад, ҷазир нашавад ҳамин ҷои намоз. баъд нигоҳ рост чи даст нигоҳ гӯш. одамое ҳастанд ки касали гӯшдарданд, одамое ҳастанд ки хай ҳама одам як хел нест. барои ҳамин хеле гуфтага ки ҷои намоз бояд ҷазир нашавад, дар масҷиду дар ҳама ҷо бояд ҷазир нашавад умуман. анам хел мекунӣ, анам хел ай гӯш шуд ки ягон обам чаки, ягон чаки бояд дар пушти дастат бизанад. ҷои намоз ту меброӣ мери, дигар мусулмон меояд намоз мехонад, ҷои намоз бояд ҷазир набошад. хоб фаҳмидена ки хай намедонам чанд қамак фаҳмонда тонистам натонистам. бояд анами ду даст, анами хел нарчилик рости бинида, ду пушти даст рости гӯшо. хоб ҷое ки ов меброянд бояд биқапӣ. мехел вақте ки шиштагем, анами поча мехел ва дар давлатҳои мусулмонӣ дар киҷои мо рафтем ҷуз хонаи худо
دیگه اینا ترکیه دا بودیم، دبی دا بودیم، مسجد دا به جورابال به نسکی، ما نسکی میگیم، آدم جورابال میگم. مقصد به نسکی ممکن نیست میگم. هم در مسجد در اومدن دا آدم نظارتچی هستن، نظارت کردن هستن میگن نه مقصد نداره به نسکی. هم ترکیه دا رفتیم، اما مقصد پرسان کردم که برای چی؟ میگم ممکن نیست. مقصد پوچایت اگم زخم داره، اگم گریباک داره، مقصد اگم چی داره به نسکی. مقصد روی همون دری مسجد در اومدن، روی همون جای نماز گشتن ممکن نیست برادر به نسکی. اینو در برنامه ما گفتگیم، من در ترکیه بودم، در برنامه کردیم گفتگیم که درجه در دری مسجدشون به نسکی در اومدن من است، قطعا من است. انا ایش هم که گفتیم. خب انا روی خیلی کلمه میستن، میگفتم خب چون تا قربان که جنبیده میستن التماس آخر نه جنبیده، اون جای جنبیدن نیست، عبادت های خدای خود ما عبادت کردیم. این همی خیلی نقصد هم وقتی مشق میکرده میگفتن راستی کتفات بگی. انا وقت مرا یاد دادن که این همی مشت دیدی، این همی راست یعنی دو کن ای پوچات ای خیلی ترکو، انا همی خیلی این همی مشت، این همی خیلی انا همی خیلی باید بستی. این همی مشت باید بین دو کنی پوچان که مشت باشه، پوچات کم ترک ای خیلی انا همی خیلی این همی خیلی مکتبی ایش های پایان ایش های بالا، انا همی خیلی مکتبی این همی خیلی میستی برودر. یگام جای جنبیدن از ای خیلی میکنم، ای خیلی میکنم، نه راستی نوف این هم خیلی میستی تمام. این هم خیلی خب با کجاش در همه در مسجد و مقصد میشه که من ببینم ما رو همه جنبیدن های همه و دقتی ما رو جلب میکنن. لباس هایی که میپوشن لباس های نویستگی، خیلی مسجد که درام دید ما هم میپوشن لباس نویستگی. وقتی که میدونم که مسجد رفتم نمیپوشم خیلی لباس رو. با وقتی بین پوچه باید خیلی مشت باشه، اینجا همه خیلی باشه. ایشه که گفتیم مقصد که آداب نماز خوندن باید ما بدونیم برادر. آداب دارویی باید نجنبیم، باید راست بستیم. این همی مقصد پوچه‌تون رو پهن نکنیم. این همی چی خیلی گفتیم این همی خیلی کنی پوچه یا خیلی مشت این خیلی باید باشه برادر عزیز. چیزی که من پدرم آموختم، من نمیدونم ممکن که دیگه آدم‌ها دیگه خیلی بخونن، ولی ممکن با چند کس بگه که کاریت ناتوریه. من نمیدونم تا چه اندازه توغوره تا چه اندازه توغوره نیست. ما همین قصال پدرامون بابامون هم خیلی خوندن، ما هم خیلی میخونیم برادر عزیز. واقعی سربلند خانواده باشن کدام با فکر میگه چی گپای دیگه هم داشتم ای خاطرم برآمد مسئله این نماز دا که در مسجد ما را همین خیلی جوان مردم ما رو ناراحت میکنن. هستن جوان بچه‌ای که هم خیلی ما رو ناراحت میکنن با کنی دستاشون و مقصد که با شیشتناشون و با جنبیدناشون و همه چی ما را مقصد که شما رو پریشان میکنن. واقعی سربلند خانواده باشین. خداوند بزرگ نمازهای همه تا به دربارش قبول بگردونه به کم کمبودی. واقعی سربلند خانواده باشین. خداوند نگهبان.